engineering, asinsema ya cosmetology, ngwigiri bale hairdressing, wigo mbabwate fashion design, ase hospitality and tourism, ngwigiri bale food production yani cookery, na wigo food and beverage production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities. Acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera HELB Higher Education Loans Board nekibese cyo mwana nkwaye wale kirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gutumia kumenye school ubulendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Kilivu Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inda abana baito January intake ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migutara sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Chinsa ninye lituko olia chimane di chitariki meronge tato chio mwatienyi oikomina kabire mwaka wechirwe na meronge bire ne tano na umwanju murige neli tukiri morioka litigarete lije gatigati ye lituko olia gosete gatigati yo mwaka 2025 no mwaka 2026 lituko lia mambia igono kumenyenga lituko lia lero ne lituko lia kabiri gochwa mwelio ligokoro mwaka 2025 igene kionga chinsenya senchira yo wekeranu ncheni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri korwa senseme menyelio nigoto kubwatira na Wilson Makoli na ana alia gochigo chase kionga chinsenya makes a difference. Hata nisipokupea chochote kama mzazi, bora nikusaidie watoto wako wapate elimu bora, kuwa competitive internationally, we will conquer the economy of this world. Obuyamboleo ase o segeta na kubwatira ese mikoboko inengwana mujumbe w'ibunge ya West Mugrango Moske wakili Steve Mugaka. Msikuwe na wasiwasi sana kwa sababu hii ni maneno mpya, lakini mnajua maneno mageni huwa yanaleta pia maneno mazuri. Mujumbe we county ya Nyamira Moske Chilfsha Mumanyi osegeta obonemereria igoro yo muberia umuya OCPC. Ninje byatangate gwata kibikamanya kumbwata bikangira ngachiboturo muse eria kabere karo byacha wakanyora narengeka omo MCA we ward ya itibo muskira meki onyancha kwe murugania igoro bosalia ubogante kwane kiwana mono ase chinsemo cha itibo imebunge ya North Mugrango. Mwanju morigalia kionga chintanya to cha kurwa aze bunge ya West Mugrango yogotoka ime ye county ya Nyamira ase mujumbe hebwe bunge yo omoske wakili Steve Magaka abolirie abiboli gosegeta amatem yani gosegeta amasomo anamono kwaneke buna amasomo na rege ntukingenje baranya kwa bakoyabwa tukagochia ase abana babo moske wakili Mugaka ni ale kwana yo asomo yogoyomo ibwa matanga imehye bunge yo asabaganya kabaga kubolia chikanisa kubekera ensi ya Kenya amasabo kubwatakana hamona makongo au anyaka baga kwaneke kwa ayu alengo sayo comment kana amo nemba skone
ne para yabirga kwa ne kiwasa matukabwa ngwegase anne mona banta bange basiria mabo ase county ya Nyamira munagotume mulikito fatika Disemba. Omubunge oyo o West Mugirango Moske Stephen Mogaka nigo ase ntunda yende arereire chiamate chionsi echo chiasiria abamwe abo ase chinjira aho ase omotienyi oyo o 12 anene ase bunge eyeiga ya West Mugirango na nigo bono airire chingaki echi na kuboria ekanisa gusabirania omwika oyo mobe wa makweri weterare buna toguche gutacha omwaka omoya. Na katika huu mwezi wa Disemba peke yake nimekuwa na matanga zaidi ya 20 ya watu wangu waliaga katika barabara. 2 wangu hapa Gesore wakaanguka katika ajali kwa mjengo na wengine hapa na pale. Father, mimi nafanya prayer request. If there is anything I or anybody in this constituency has done for us to suffer this wrath, I pray that you pray for us. Mungu aturehemu, tukienda mwaka mpya atusamee na kufunga pingu hii mauti isipeleke watu wangu vile imewapeleka. Gukwanira igoro yechisemi nigo omubunge oyo asingereire buna nache kugenderera koroisia ibirasi ebia ase abana bagosomera kuchakira omwaka ogocha. Nimeinvest katika mashule yetu as priority number 1 na ninaahidi kwa pesa zetu zote zikikuja bado nitang'arisha shule. Ukiangalia madarasa on your back, pande hii inakaa tofauti na ya pande hii. Ya pande ya kulia kwangu ndio wajumbe walinitangulia walituachia. Hii ya pande hii ndio kazi ya mikono yangu na ya kura yenu, na ndio zote za township nimefanya almost 40%. Najaliwa tutamaliza hiyo safari kabla ya 2020. Aya nigo akwanwa ekero kyomoyega bwebirero byokomwenia omugaka David Mugondo omambia bwekinyoro kia tente omoyega utang'anwa n'emisa encheru eyo yarawa n'omusasiroti Lucas Mong'eri oyo nere obasegeta bakristo igoro y'obuya bw'ogosomia abana. Tunasema mtoto ni wa jamii. Mtoto ni wa it takes a village to bring up a child. Mtoto sio wa mtu mmoja. Unalea mtoto kwa bidii peke yako, lakini baadaye akiwa daktari atajibu watu wengi na atasaidia watu wengi. Kera abantu bami to kuswa mikomo tokasa miro mwana. Leo tuenda mwamu. Leo tu analibero. Mwenzako akibarikiwa shukuru nani? Mungu. When a friend gets blessed, you also get blessed. So kisha atakuwa daraja ya kukusaidia. Huyu baba amefanya vizuri. Namwambia Mungu bariki baba yetu apumzike kwa ama. Ensemo yaye omubunge o West Mugirango Moske Stephen Mogaka nigo akwanira igoro yemeroberio eyo bagendrete kubeka yogochia kubaga chipasari. Ninajua education makes a difference. Hata nisipokupea chochote kama mzazi, bora nikusaidie watoto wako wapate elimu bora, kuwa competitive internationally. We will conquer the economy of this world because it is all in the software, in the brain. Kwa sababu nataka kuwauliza wale wana watoto wa kwenda shule, tafadhali ombeni basari. Kila mtoto wa West Mugirango anastahili na atapata basari, lakini msaidie tu afanye maombi. Just do the application, ingine niachie. Inko ripota Gatembe korwa igatente eyegotoka imeye ward ya Township West Mugirango County ya Nyamira. Jeff Atigad Disemba. Mwanzo muligero tugano ikase bunge ya Kitutu Cheche South county ya Kisii nigori tukulia menyibe jinsa mejibanya kabagwa sokia na goichoria ajiform chichipasari munajira myo kuyarigania ko chikanywa chipasari korwa ase bunge yuko se korwa ase abisi yo mujumbe Anthony Kabagendi ogochaka omwaka ogocha muligero diboni asanya na mange.
Habisi ya kigancha kia NGCDF imeye bunge ya Kitutu Chache South. Ise yoboteneri bo Mheshimiwa Anthony Kibagendi ngobona yesoke yeritangani bosibo mwaka muya o 2026 chingaki bachakire gosegeta chisemi ase bachaka bene omurubulio bwoko na Chief Jeji Basari asokwarigania masomo yo mwaka muya. Sasa malita ngrupo Edward Mungale na General Coordinator yo Mheshimiwa our Super MP Honorable Anthony Kibagendi ngo coordinate nyetie kengima ali ndaiga ko supervise ko make sure nga kila muntu onyolire pasali yo Mheshimiwa Honorable Anthony Kibagendi na munyokire kira undianga isato nyanjwa chikoyara na ande na munyoka nuchi lero na retana ya university and Tibet nero ya lead samereza ngoro kwa Siago Joseph anturu mwanafunzi ndabu mwako kane ase skuru ya Tombo walende tangani kamsandu bongezi somo ga wetera se basi Kibagendi na acha person ya CDF kuyule Alphonse wesi wa apply na bagwana nyumba kana bale munganka nyorale gusangana bamenyi bebunge yo ya Kitutu Chache South ningo bono bagokeire omurubulio yoiga amalita ningo kusara kwa mkamuse ingo soma Platex Technical College yabeire ibasari ya mheshimiwa imekuwa imetusaidia for long nchi corona kachaki tukosoma first year mpaka bona na ikireiga ni basari ya nsomeri noemba nongo chiwankonyere complete nipate documents zangu zote kumbwa toko semelinga gwetera asole na akonyekire na inche na nyolire epasali gwetera aso amasomo ane na che gosomera bagotu rubulio ororekana gokonya abantu bonsi boncheri bonde botayo chipasali chiale koruwe gwenga kia maega ntwale konyora bono nche ngaji apply this time Mheshimiwa soire obugambi kanyora ngana nyolire pasali ngosoma Bugema University yerona renge secondary etu hariko apply na ndo moibori obugati omwelio etakonyora lakini iga Mheshimiwa wotolete rangi ni ebinyoro tuacha tuabwate rororo at least tunashukuru kwa hiyo komenta na yweni gobono baisanegete enchera abantu bonsi bagenderete kwenyorera in terms of fairness omogambi ga kokora mangana maya kurumaega in fact na gatomirwe abantu bagantumire go chimosojo twakabwatirie paseli paka mosojo ekara twagaikire mosojo twarwe chi form twarwora lakini abantu kwanyoranga echi akabwat usino bendero yale ngoro so bantu bakanyorira lakini moni go mogambi buna koleta paseli chigoja within our reach tarigereria yagotebi arengereri mutu na ndakore gasi asengenjo abana inchimbaro chekiago kora kuripotire kitaseni kia gatembe kuroiga chinsemo cha igege egotoke wodi ya Nyatieko imenye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ilitara nigonkoro kwa Dipon Hasanya Umanrebwe County ya Nyamira mu subati cherusha mamanyi nigabere bwengo gukwanira igoro mu rubulio CPA aramana kubatakanamo na matayimo manene agitese ayo nyara kabaga gosoka chiwiki chinge chiaitire kolanganere nigo mu rubulio yo obwate amatemu akurende nigabolja oboremereria kurwa saba iboli nabaga bwatani bechisemi iligo sira mu rubulio yo nakane kemno mu rubulio nigo gosira jitaranta na boigo ebyegwa muri kito Daniel Ntiri na mange Gukwana chinga kecho jerusha negateba umuruburiga no chukukine birengo bya masomo litangani gwetera aso gwasiulia ebyegwa saboro kigwa mapema gukine mabaga yechigasi asebale chingaki bakolera masomo abo nakobaligania ase chiro yechigasi yabona iga Kenya umurubulio hata babaibuli bagwendete ko bwatera koboko ase kilibuna no bwatogo semelia saa hii tuna wazazi wengi wanatuuliza hata hawaelewi watoto wao mahali wanaenda kufanya nini kuna STEM kuna sijui nini hiyo vitu yao asi mnajua hata sisi bado hatujaelewa vizuri lakini nataka niwaambie ya kwamba wale walimu ambao wako na ujuzi wametueleza na ile pathway kila mmoja amechagua ataenda kufanya nini sasa mahali talent mtoto wako amepatikana mwacha aende huko aende kusoma na tunajua akienda huko hiyo talent yake ataleta maneno mazuri wasasi msikue na wasiwasi sana kwa sababu hii ni maneno mpya lakini mnajua maneno mageni huwa yanaleta pia
maneno mazuri. Ukwana ase ikaro ekyo kyarengete gusira bamenyi we ward ya Gachuba imeye bunge ya Kitutu Masaba ase county yo ya Nyamira Jerusha niko boigo aichaniro gukina kumobaro w'abantu basiriye magemabo nabalia bagendreta konyorobo gwenia ase changitali aho kubwatakana no kubwatranigwa ase mibasakano ye para obolia abantereba kobo maiso. Nataka niongee na drivers wetu ambao wako katika mabarabara. Mchue ya kwamba ukiwa unaendeza gari, watu ambao umebeba ni watu wa Mungu, ni watu ambao wako na watoto, ni watu ambao wako na wazazi, ni watu ambao wako na matarajio mbalimbali. Mkianza safari yoyote usikunywe pombe, ukienda safari yoyote usikue na haraka. Hilo speeding ndio imefanya watu wetu wamekufa wengi katika barabara. Asense mwende abatumeki bechipara nigo batebwa ko ba ababwatense menene asesegiye wetera soko enekia umubaro obwenerete asichigari nasichipigipigi bunencheremo yogokeania ebikore bingabu nebiga. Kiona gari limecha, don't force yourself kuingia so that you overload. Sometimes overloading huwa inaleta ajali. Kwa hivyo sisi sote tuwe waangalifu. Ukiingia kwa gari, angaliana. Mkiona kuna mtu mwingine anakuja beyond what the capacity ya hiyo gari, muambie hapana, tumetosha, ambia dereva aanze mwendo. Na mkisikia driver ameanza kuendeza kwa speed ambayo sio mzuri, muambie aendeze polepole ndio mfike mahali mnafika. Nkuru watirigeta seni kya Gatembe kuriga Bonyunyu ase kaunti ya Nyamira ilitirane nguru kwa Daniel Untiri. Na mokonye b'umugavana gwe county ya Kisii Omasikeli Jobebo nigamachirie egati ya barayi namono bagesiatsa kurasoro ngoro gusi asanya ko baga kubaraga biara kote kolengana buna nigo bagokora siasa chirecho bongainereria nigo abolirie abaraya bugotika siasa echo na gukwana oboene gochiase abananchi Omasikeli Jobebo nigale gukwana iga ase umayigo ya mabwa matanga ime ye ward ya Masimba bunge ya Nyalibali Masaba county ya Kisii. Lakini bosi ominto injege nto nganjete in this life ndoko kwano bumaene. Number 1, ntuanya kolika bantu 500. That is a big lie. Abantu tuarikire igobare 108. Asa bantabu 8 abanyali bali igobare 11. The point is you don't know them. Abandensa abale kwabulia ega nto ngainaba abantu bakukikoli kwa ba 500 mbono bale rogena abantu ba ECD 200 aba public aba mangana Ministry of Health banyagitali mbanasi na ubale 300 total 500 igo nturarika ndogena bakorteki bari mura to kwa na bosi mutu akitingo kwa tingo na baba sa abantu ba minzo antindiko kujai mu muri wanu maitole mwana ni mwana ntali kwa kutindi kwanja amarita naleka kwa ndetera baba shortlisted inkanga otebenga na koira marita ikomi kosomera ngebere make sure bakoreki babere shortlisted. You gave me nothing. Enjo bisi tukwane enjino eni ko mwana one tata because tari mono chikoroteki chire na ane ndatonde tere no amba nyali ko nyange ga sa bantu baroji onye mba ko di ko chukombekera magisisiko Eliaga tongo chikoko kya timba timangana mangana tiri kunyara kobea mbuya kuri yoboka na mwancho muligele mwana siasa korwase bunge ya Nyalibali Masaba sireta pen mumanyi nere niganyale kobaga kubolia barabara bara obisiana bono bali bachorire kwanakiria abamenyi bechinsemechio amagendero okwana ase umuyigo wa matanga imehe bunge yo nigo anakebona gatia barai nigo batebirire siasa na kurutira namangana libaga bakwanakiria abananchi amagendero. Mheshimiwa Obonyo okwani yango lyale kero kyo MCA njena lyete kero kyo bochumbe last time baganda bitinda isana ona nane ngajanga tabale negati musaja takurugeti hana no otole chikuranga de chikale 2027 bona iga ngoto yabantu baminto
anybody or is sitting ochoriru ayegwa kedu chukura n'abantu bonsi ipi ngabu nubonyakabu mundakabu mandukwa kambwa ese myaka yitikari tebere kakimokora abananchi baitegas amatuka yatgaite makeigo tema kubwata na mwezi segite rikokonya kende yonse oteba samatuka yatgarite weta national government weta county level ujakira baka MCA ko park tigana magana siasa bonega kore raba na inchi gasi bonega embure gotwa chipare cyangere gusarika amode go kinyagitari tayo mubwata namo wamane tutwese abanyari bana itukorie sirimbi utokobuga tutakwira na geti twese abasaja ntote bani umaene dabari barigeti wigatoma ke platform yawo ngwa korete ono nando magucha utokote bisiasa inde tayo nane nayo chorire orire muna abaika sta abakorera ekari school che urwane nango kwana iga abana baye kuchipasha esenga kiye bone iga amale Christmas yare back to school ekari next week 2 week ibere chatigere back to school na mwancho murigereri abarai hamo n'abantu bari babwata moyo bw'ugwanja nigo baburi gusira cy'isukuru nani gakwanwa amo n'ababwatani gosabarakwa abakoro b'isukuru ya Nyansabakwa abamanyikatamna alumni Nyansabakwa alumni mehye county Nyamira abanyarako abagochamo bunenjira yamo yoko bwatana gose kwinyurana na nigo umurikito Paul Kapokara twagarira roboti rwa senjira yowekira oyo mugocha soyonde bagoswa asinkijega ya Wilfred Ochichi oyo kolengana mona barabo ase ekyumbeke kyabole enkongonta oyo rweta seskuru ya matukama gega nigo bakoro kyokogo kigwa kwabo cinga kibakomerana une kyumbeke gakirense yaba muri abakoro basometa seskuru ya Nyansabakwa boys twasomire na barabo seskuru yemo barorire nga bache kurandorera bache guntarira noyo mobo lakini okorite sukuru amatuka matambe kobabwa bakaranga ninde sini yake barantarira ba Nyansabakwa ekero to trace back from 1969 abantu ntubwate kuri emyaka eyo gocha buna bono mugako yotore nera iga tore mwaje iga korite 1974 ekerenge kana tubwate currently nekeri kyogo bond egente kana nenkere bagoteba ngoko bamo ekero turamo ego tokunguza buno yomo na kabere eskuru yeto Nyansabakwa nturuche nganeta getogo konya kolengana mona barabo nigo batebere buna ekeneki kyorokerekia yoko nyirona ucyase bari basometa se cy'isukuru yendo basegetire abande kurwasi ngongo cinde kubwatirana iligo kinya cy'isukuru ekiga ekeombeke tutagete kebeke ombeke nene abana abange Nyansabakwa basometo para abantu abanene bono bachoinie bachamo torosie keombeke nene tokonye no Nyansabakwa esukuru nabande tokonyara gokonya muna baminto batunyorire twakonyana mbawene tokorosie keombeke abantu basomire esukuru eyemo egere bairane gokonya esukuru eri yabo gose banyare gwekonya bokabanyene nyina bo nigo bagendere ko bagotoba bune esukuru iga ya Nyansabakwa nigo yiranire magasa matuka bwango iga inyorekane buna nigo yarenge kerenge kama muri esukuru kindi cya kinirwe ikakaba ki national school buna bone esukuru ya Nyambalya egati yekinde asbagendere ko bakubulia barayikondera kubwate esukuru yiga elio agendere gukina nabwo kubwate esukuru kinde kurwasoro ngo rwagusi esukuru cheito chia Nyamira na Gusii njibwate challenges yo twagotaba barayi bari toro na nene what deal with education kusakira gracia mochigoro some schools sharing the same caliber Nyansabakwa na bono Nyambalya is a national school njiro change same na bono chabo cardinal school they are national schools so ntuta kolinga ki nkieke kekogere school ite tarasukwa so ntuta go blame lakini we want to understand ngagendere ko bagakubabolia barayi na nene balia be county nabona mawaziri w'ekiseme kwa nekibunango sira barekiseme kurase rugongo rwa Gusii nabwigo wesoka kirade na kwerera umuri umuyabwa masomo oyo ogendete gutantania bange
chinga kia matuka makatigerete cisukuru guchaka kuigurwa bene. Alafu mangana ichisemi sukuru ngogurukire lakini challenge ere nene nelinga ki system yenya abana baiteta abana de bakwanda grade 10 ngaki yani abarimu bwachitangutang ngaki bakugura cisukuru capitation nerororo ebintu abayiboli ngaki bagokora so ebintu mbirororo omuchoko tararwewa tutagete mu CS itokoro kumigosi ogamba ache very clear inkikego chigokorwa ndona otantania abayiboli batantaine bona abarimu abatantaine bese nchiyo yani bono torororo n'abantu tole kabire liga ndotagete oteno the president William Ruto, he must come out very clearly on this matter of education ikiagara ense etabwati chisemi chire straight te konyara okonyeka unaba gavana baito Simbarati na Nyaribo na bono bare the highest people baratige binde bibo spokesman ubonde barakwana igoro gisemi torarabeka abantu baito burunge na toranyare gusuka onye gisemi kiraire abantu baito mbakoboka igingo report rigetaseni kya wanchete kya Gatembe kuruga igahime ye county Nyamira nchigo nkuru kwa Polycarp okara Mwanjumuri mwanasiasa kurwase kaunti Nyamira sirita Walter Misire nigabolire aba rai bali barabisiana muno abajumbe nabo igo bali bonse bakubwaterana mangana y'ikipasari kware kudabana gonyo bali ikipasari tinga kicyabwango nyuma bataranyara kuba guchaka amasomo yetamwe ntangani yo mwaka gocha naleko yakona iga chinsemo cya kabirigo ndagiteko bagana lyava na West Mugirango bonsi happy new year. Banyarendo mwaka uyo twatwarire mechande mengi sana. Uyo noro mwaka samba na West Mugirango abairo mwaka mube. Kyagera kuru twachake to kuru bonus chaito. Twanyorira abantu baito gusira seme besokono para. No nyabono na mangane cisukuru okora na bayibuli na bakongeire na abana bagikoirana. Nikabono no mwaka ndate no mwaka abairo mube. Lakini etogo sabana this happy new year gochikocha. Itogo sabo chikobo mwaka umya. Yonta itoko baganelia abantu ba minto bonse ma West Mugirango mwaka umya. Naende kolen komenta na bunta itoko teba na nima dento bugati besa lakini bono topambane to irania abana baitu cisukuru buya. Naende abantu baitu ba West Mugirango tokeana nia mangana yatwarorira konyara kolete mebesa kono para. Bantu bintu buno konywa maruna korundi chigari ejibigibigi turabeka kando. Abayiboli baito mwensi chisemi na chichioka turatumye gopambana na mangana ya tubwate yo butaka banya komenda nabo no bukurume bana baito tikabasome buya linde banyore semi bekonya nande bachikold even our leaders to account bakibako ira na cisukuru nima ndana barsali ne bwate merengario abara baito monsi asemule tokobasaba Aliama betu abakolere muna bantu ba West Mugirango twabire round na mwanjo omo ligarali aba tumeki be mitandao manyikata na bloggers na barabo nigo obaya sokiri na mono kurwase county ya Nyamira na bo igo kurwa okubolia gochia ase abarai konyara ka bagwikirania emirobeli yabo amone birengereri bya bananchi na kurwa obokolere bobwandata gochia ase abananchi asa maria dangoro gwela ijorenge njeno mu Nyamira itwachire gaiga na baminto abambali tokorokana progress to abere to alinde bakoboroka aba science to abere to kumina no umutandao twaranga rero digatocha moto ndwiganga itane yacha to bama buna basae egorante batutumikire bobe okororo muntu gase gakonyore gasi okwebachira bona twarana digatocho to chamo egere to tware kiombe gito mamire turanyare sauti yogo we defend ntasa marieta na nkuru kulidia janai nguru Gesima ward andu mu science mutangani kubulio buraibwega we MCA Gesima ward bono mbiyamo to wakira kwanza abarai babangitegendeke nandi twegule wiya na ntu aba science to wakira ngisanga mbiyamo kolende etokugikiria abarai balia bagutumika aba science baito nandi gento kende tokugikiria
abarai bari bare county batari gokora igasi yabo na ubakora nyari bakorete ki gaki tukunyaka batuku basaba abarai bari musundugete boka Kwevalina Mwega ukoro Bugichora ward Saiton Sironga twakiriambia mana sabarai bari batutarira siri tukuri arase kiombeke gaitu botusiregere tonyore chiovis tonyore kwe mbawa youths bari bagukina bono egere burai bwaitu wa Nyamira county bobobia mereme yo bo science neme kongo naende sometimes ne bwate challenges naende nemiye kuba abarai baitu bari batari gukora gas batokorere gas yari twabachoreta se county yaitu egere na intu tonyore ogokonyeka na intu abasae tonyore chimere masi county lieta ngoro kwa dio kinega mono muna intu abasae togotoka social media intu tokoena na information nkyo mochumbe getakorire mbara kietara rosigwa nkyo mugavana atarakora nkyo moseneta atarakora tu abana inchi baitu bamanya muri no mugokorero tumerana igotogo Mwanjo murigereri no mwaka 2025 omwaka otwarire ayaye aliaramaya ayaye aliaramabe na ayaye alinsa chinde ogosnyuko yanara gosina yale gosina mabe na mange nsachinda nyaraka baga gutana ase obugima bwao gose bosi bwao kwanya kabanza chinde gokoja pima na koyaira korengana munacha kurende no mwaka oiga ase egati yale nyataka baga koreka linene kigimari nyataka bali koreka mwaka oiga ndi lyogosira kwaye homo raibu kyama kya ODM Mosqueraira Amoro Odinga oyo sirete ase chinchira sachinde abantu abange banyatuka bakwenyora ase gesongo bagatanga off guard egena kinkote banga the lowest moment yo mwaka 2025 na the highest moment ya bandemba bwate kero muntu nabwate yae kurende elire sensengi matarikanya yoka kurina senge masogosira kwa Raila Amoro Odinga timaitenga mwaka wa 2025 anga kyuko irire kurende ase gwikira abone togote banga ki mwaka wa muno tigairi tukelimo tado mwaka 2026 incheso mwaka wa ase TV gose screen ya gatembe turuji kontra nainde wiko mwaka 2026 jiga na bongo side now ti mwaka 2025 atanjira yabane kurwase egetaseni kya gatembe TV muna anemona se kionga kusemesa kionga na buna bene na boiko se libagalia egetaseni kigema babwatani bonsipi na kwaniri mwaka umuya 2026 njeni gongoro ku Aaron Ototo Nyangiri kuransa mema nyere nto batira na era Wilson Makol na kuransa mema transmission niga korwa DJ Atsan kose Kevin Ongeri twara boliro buya na boigo ho twara botkobya Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema